Dobroveče, poštovana publiko. Hvala što ste došli na četvrto po redu književno veče u okviru Tivarskog književnog ljeta 2024. godine. Noćas je sa nama gospodin Vladan Matijević, jedan od, bez preuveličavanja, svakako najbolji savremeni srpski, jedan od najboljih savremenih srpskih književnika i ovogodišnji dobitnik prestižne nagrade Beogradski pobednik. Noćas ćemo govoriti o njegovom romanu Pakrac za koji je i dobio tu nagradu Beogradski pobednik. A ja ću na početku, mada nešto ne volim to da radim jer mi djeluje kao ovako čitanje pred objavu presude, pročitat ću neke osnovne podatke o gospodinu Matijeviću, bibliografski. Vladan Matijević rođen je 1962. godine u Čačku i do sada je objavio knjige Ne remeteći rasulo, zbirku pjesama, Van kontrole, roman, Neminovno, roman 1997. godine, Samosvođenje, zbirku pjesama 1999. godine, Prilično mrtvi, priče iz 2000. za koju je dobio Andrićevu nagradu, Pisac iz daleka, roman iz 2003. godine za koji je dobio Ninovu nagradu, Časovi radosti, roman iz 2006. godine, Vrlo malo svetlosti, roman iz 2010. godine za koji je dobio nagrade Meša Selimović, Borisav Stanković i Izidora Sekulić, Eseje, memoari amnezije iz 2012. godine za koje je dobio nagrade Kočićevo pero i Kočićeva knjiga, Pripovjetke pristaništa iz 2014. godine za koje je dobio nagrade Stevan Sremac i Danko Popović, roman Susret pod neobičnim okolnostima iz 2016. godine, roman Sloboda govora iz 2020. godine i roman Pakrac, znači ovaj o kome ćemo noćas govoriti, iz 2023. godine za koji je dobio nagradu, kako smo rekli, Beogradski pobednik. Dobitnik je nagrade Ramonda Serbika 2019. godine u Nišu za cjelokupno književno djelo i značajan doprinos književnosti i kulturi, kao i nagrade Zlatni krst kneza Lazara 2023. godine u Gračanici za cjelokupno književno djelo. Romani su mu prevođeni na engleski, francuski, njemački, španski, italijanski, bugarski i makedonski jezik. To bi bili neki osnovni bibliografski podaci o našem večerašnjem gostu. A kad govorimo o romanu Pakrac, to ćemo ja i gospodin Matijević, ovako bit će neka dijaloška forma, književne večeri. Pa evo ono što ja mogu reći ovako kao čitalac ovog romana, roman je zaista zaslužio nagradu koju je dobio. Roman je sjajan, znači i tematski je vrlo relevantan i u čisto beletrističkom smislu je odlično znači urađen. Tu ima od stila znači pa do nekih kompozicionih virtuoznosti, ima zaista dosta tih pozitivnih karakteristika. Možemo reći da je roman, evo onda ćemo dati riječ gospodinu Matijeviću, ja bih rekao da je roman jedan simbol. Radnja se dešava u Beogradu 2019. godine, a glavni protagonist ili glavni lik romana je bivši dobrovoljac na Pakračkom ratištu iz 1991. godine u Hrvatskoj. I znači naslov romana je već simboličan. Pakrac nije ostao u 1991. godini u Hrvatskoj u tim ratovima, bitkama, zvjerstvima i tako dalje, nego je to zlo nastavilo da traje i zapravo je Pakrac jedan simbol zla koje perzistira na ovom prostoru, tamo negdje od kraja 80. godina i jednog društva koje, možemo reći, svjesno odabralo put u zlo, u amoralnost i tako dalje i ne može da izađe iz tog začaranog kruga pakla, ovako kako bismo rekli. To je neki globalni znači okvir romana. Ne znam da li se gospodin Matijević slaže sa mnom i... Dobro večer, prvo da kažem, hvala vam što ste me pozvali, hvala što ste došli večeras. Pa kao što je moj sobesnik rekao, veoma lepo, Pakrac roman govori o
Pakracu koji nije ostao tamo u 1991. nego se nalazi u glavi mog glavnog junaka i u 2019. godini. Roman Pakrac se događa posljednjih 2,5 meseca 2019. godine. To je roman o nasilju, roman o crnoj hronici, roman, eto, moglo bi da se kaže da je noir roman, da je kriminalistički roman zato što ima dosta ubistava. Najpre bi moglo da se kaže da je psihološki roman zbog toga što se većina radnje u stvari odvija u glavi glavnog junaka, tako da bi to bilo onako najkraće rečeno o ovom romanu. Kao što je i kazao gospodin Matijević, to je roman koji se može žarovski višestruko tumačiti i tako dalje. Evo, i ovo je znači jedna velika istina, znači najveći dio romana zapravo se dešava u umu tog glavnog junaka koji je zapravo jedan šizofreničar, jedan podijeljeni um. To je lik koji je, kako smo rekli, bio na Pakračkom ratištu i on taj ne možemo reći da je u pitanju Dr. Jekyll i Mr. Hyde, jer tamo imate jednog dobrog, jednog lošeg. Ovdje nemate, u tom glavnom liku romana Pakrac nemate dobru stranu. Jer taj koji pripovijeda iz svjesne perspektive je jedan lik koji je, znači, bivši ratnik, koji živi, praktično vrijeme provodi na pijaci Đera, u bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu sa nekim likovima sa margine društva, sa prosjacima, sa narkomanima, sa uličnim sviračima i tako dalje, sa pijačnim radnicima. To je taj Dr. Jekyll, znači. I taj lik je doušnik policije. Taj drugi. A taj drugi lik koji je Mr. Hyde, to je onaj koji ubija, koji na kraju, jer on se kroz čitav roman pita zašto je uopšte otišao na Pakračko ratište i negdje na kraju romana on daje sebi odgovor da je otišao da bi spoznao tu zvjersku stranu u sebi. Zapravo da nije otišao ni iz ideala, ni iz bilo čega, nego zbog toga. Jer on ima i to porodično, znači, porodično ima predistoriju koja je vrlo loša, njegov odnos sa roditeljima i tako dalje. To je veoma bitan segment romana. Znači, ne bih htio da doživite da je ovo samo roman o društvenom rasulu i zlu u kojem mi živimo, nego je to apsolutno i roman lika. To je roman lika, to je sjajan roman lika, znači o liku koji u svom zlu traga za sobom, za svojim korijenima nekim. Nego bit će vremena da pričamo. Može, izvolite. Potakli ste me sa tim Dr. Jekyll i Mr. Hyde, to je odlično poređenje. Dr. Jekyll i Mr. Hyde, lepo ste rekli, jedan je dobar, Dr. Jekyll je dobar i čini dobra dela, Hyde čini zločine. Moglo bi se reći da je ovde, tačno je da je ovo šizofrenik, mada se šizofrenija ne pominje, ali nigde u romanu, ali u stvari vidi se, nazire se od početka koja je to psihička bolest i nazire se već posle 30-40 stranica, ako čitalac baš ne može da kaže da je ovaj drugi koji čini zločine u stvari taj isti junak i da je to on što priča, čitav roman i u stvari u dijalogu kao on priča tom svom prijatelju sa ratišta, u stvari vi već počinjate posle 30-40 stranica da razmišljate da li je on priča samom sebi. Dr. Jekyll i Mr. Hyde, rekli smo, on je dobar i on je zao. Ovde imamo, isto bi moglo da se podeli, ovaj jedan junak, dominantna njegova osobina je strah i on je uplašen, njega su maltretirali roditelji u detinjstvu i kada su roditelji doživjeli saobraćajnu nesreću i dalje na njega deluju i dalje on radi u životu ono što misli da bi oni bili zadovoljni s tim. Znači imamo jedan strah koji je dominantna njegova osobina, dok ovaj drugi je u stvari osoba koja nema uopšte strah, koji je beskrupulozan, koji ubija, koji maltretira, koji muči ljude, koji se iživljava nad ljudima, koji vrši silovanja, koji, znači, apsolutno jedno zlo. Tako da, eto, da se dotaknemo toga, te dve polovine tog mog glavnog junaka.
što kažu književni teoretičari, književnost je u formi. Ja na početku, znači kad sam počeo da govorim o romanu gospodina Matijevića, ja sam kazao da je taj roman, da nije samo društveno relevantan, nego da on izvanredan i u formi. I to je sad malo teže objasniti. Ta tamna strana ovog lika, koji se zove Pepi, on se zove Pepi, to je taj lik, kada jedan od tih likova sa te pijace Đeram otkriva njegov identitet i da je on bio u Pakracu, ta tamna strana odmah odlučuje automatski da ubije tog lika. Ali u čemu je majstorija gospodina Matijevića? U kompoziciji. Jer on prvo ubija tog lika, taj se lik zove Smiley, sad nije važno kako se zove, on ga ubija zato što je otkrio taj njegov pravi identitet, a onda poslije toga znači saznajemo da je on to njemu kazao, znači ti si Pepi, moj brat je kazao da je bio s tobom u bataljonu u Pakracu. Vidite kakva je to kompoziciona bravura, znači tek kasnije naknadno saznajete da je on ubio zbog toga što mu otkrio identitet. Ali to je ta majstorija u detalju, recimo, koju imate kod gospodina Matijevića, u formi. U samoj formi, znači ne u sadržaju, nego u samoj načinu da se organizuje, znači, taj književni materijal koji postoji. A evo, na početku romana, već kad je u pitanju ta društvena strana, taj lik, znači taj Pepi, koji ovdje pripovijeda iz te njegove svjesne perspektive, koju smo nazvali uslovno doktor Jekyll, evo kaže, on zapravo razgovara sam sa sobom. On razgovara sa tom tamnom stranom svoje ličnosti, mada ni ova nije mnogo svjetlija, ni ova svjesna strana. Pa kaže ovako, Beograd je Pepi postao čudovište. Ovdje majke sinovima daju imena po poznatim kriminalcima. Političari više nemaju nezbrinutog rođaka, pa na funkcije postavljaju kućne ljubimce. Iz svojih fotelja sad na nas rukovodioci gaču, njaču, laju i mjauču. Ko nije zadovoljan stanjem u društvu, može da se žali šalter svakog radnog dana od 9 do 16 časova. Međutim, ispred šaltera je gužva, pritom se i kompjuter zakočio, a bez kompjutera se ništa ne može završiti. Nadležni kažu da su zvali programera, ali on se ne javlja, nije mu plaćena intervencija od prošlog puta. Zato se niko neće začuditi kada počinim ubistvo. Moja odluka je, Pepi, definitivna, ali koga da ubijem? Na izgled je lako odabrati žrtvu. U Beogradu koga god da pogledaš, činiti se nećeš pogrešiti ako ga ubiješ. Međutim, nije tako. Na mnoge ne vredi trošiti ni vreme, ni snagu. Evo vidite, već na samom početku romana imate jedan opis društva koji nije ni nama uopšte ovdje nepoznat. Jel? Slobodno bismo ovo mogli prenijeti i na ovo društvo ovdje u Crnoj Gori u kome mi živimo, jedan mračan opis društva, ali kao što je primijetio jedan kritičar, mislim profesor Petrović, koji je ovaj vaš roman, on jeste mračan, naravno, i duboko je mračan, ali ima i sjajnih tih crnohumornih elemenata. Pa evo, možda možete nešto... Pa dobro, sad vi pričate, pa uvek meni nešto pomenete što bih hteo da kažem. Pomenuli smo i tog Smajlija koji je bio, i njegovog brata koji je bio na ratištu, i pominjemo ratište, mada, kažem, roman se zove Pakrac i morao je prosto tako da se zove, iako se događa u Beogradu, iako se događa 2019. jer u stvari taj Pakrac je odredio sudbinu, to jest dosta je uticao da se odredi sudbina ovog glavnog junaka. I ja sam malo pre nabrajao gde se može sve svrstati ovaj roman. Znači, može se u noir roman, u psihološki roman, i može se svrstati u beogradski, zbog toga što taj bulevar Kralja Aleksandra opisuje baš svaku uličicu, opisuje pijac, opisuje detalje, opisuje podzemne prolaze, opisuje sve. Znači sve, ali zaboravio sam da kažem da bi ovaj roman izuzetno, bilo bi
pogrešno ne pomenuti da je on i antiratni roman. I dosta se govori, iako je radnja romana 2019. govori se u stvari i o tim ratovima koji su se odigrali i imamo, znači, junaka koji, tačno je da se kroz čitav roman preispituje zašto on uopšte otišao u rat, zašto je otišao u dobrovoljce. On prvo misli da li je otišao, preispituje se da li je otišao da tera inat svojim mrtvim roditeljima, smatrao je da bi oni bili zgranuti sa tom činjenicom da on ide u dobrovoljce u rat. Pa onda razmišlja da li je otišao da bi poginuo zbog toga što ga je ostavila njegova prva jedina i ljubav Žana s kojom je bio i koja je njega napustila i otišla s jednim Crnogorcem, udala se u Nikšić. Zatim razmišlja o tome da li je on otišao da bi bio da bi bio konačno deo nekog društva. Da li je otišao zbog toga što je njega regrutna komisija nije mu dozvolila da ide u Jugoslovensku narodnu armiju, što je njega i njegove roditelje strašno pogodilo i on je hteo da ode da bi sebe dokazao da je sposoban da bude deo kolektiva. Takođe on razmišlja da li on, znači postoji dosta tih, da kažem, mogućnosti zašto je on otišao, tu postoji, on je čitav život želeo od malena da bude glumac i on čitav svoj život gleda filmove i ova 2,5 meseca on maltene svako veče ili svako drugo, treće odlazi u svoj bioskop i gleda neki od filmova i njegov ukus filmski je izuzetno dobar. Ali se seća kada je prvi put izašao sa tom svojom ljubavlju Žanom, Žana je izveo je u bioskop i gledali su film Vod od Olivera Stouna. U tom filmu Vod glavni junak napušta fakultet i odlazi u rat u Vijetnam. To je inače priča autobiografska Olivera Stona, reditelja koji jeste tako uradio. Znači njega napušta Žana, on napušta ekonomski fakultet koji inače nije želeo da studira, ali njegovi roditelji dok su bili živi želeli su da on upiše ekonomski fakultet, pa je on i upisao ekonomski fakultet. Kada ga je napustila Žana, on napušta ekonomski fakultet i tog dana na Terazijama vidi ljude koji skupljaju dobrovoljce ispred robne kuće Beograd i on se seća tog filma, seća se Žane, prilazi njima i prijavljuje se u dobrovoljce. Znači, kroz čitav roman on razmišlja zašto je to, moj sagovornik je otkrio otprilike da on je na kraju ipak svestan da je on otišao da bi spoznao tu svoju mračnu stranu, to jest da bi upoznao tog Pepija, da bi u stvari upoznao sebe, tu svoju crnu, strašnu stranu sebe. Tako da ovaj roman je i antiratni, ali znači imamo tog glavnog junaka koga je odredio rat, ali i sporedni junaci koji su oko njega na tom ulazu u pijacu Đeram. Znači to su uglavnom ljudi sa margina. Jedan je ulični svirač i narkoman, drugi se zove Drago, on je prosjak i pijanac, treći je ulični svirač, da, to sam rekao, jedna žena prodaje miljeja i znači svi oni, ja sam se dotakao od toga kako je na njih uticao rat i svi su različito reagovali. Naprimjer, taj prosak Drago, kada su došli pozivari po njega, on je pobegao za Nemačku, preskakao je žice, uspevao je da dođe do Nemačke, međutim tamo je završio u logor, imigracioni logor, gde je se strašno napatio, gde su hteli da ga zakolju i tako dalje, tako da je on pobegao i vratio se na ove prostore. Drugi junak, pomenuo je moj sagovornik, znači taj Smajli je bio protiv rata i on je jurišao na kordone milicije, borio se protiv Miloševića, bio aktivista, borio se za očuvanje Jugoslavije i on je nastradao u ovom romanu, je također nastradao. Njegov brat koji je bio tog Smajlija također bio u vojsci, tako da
je i on nastradao. Znači, hteo sam da kažem da ne postoji način i ne postoji put koji u tim strašnim vremenima čovjek može smisleno da kaže ja ću ovo mi se ne tiče, ja ću ovo da postupim ovako ili tiče me se postupim ovako. U stvari, bilo šta da se odabere u tim strašnim vremenima, čovjek šta god da uradi, on je u stvari pogrešio i on je u stvari kasnije će se ispostaviti da je žrtva. Tako da, eto, dotakli smo se toga, pa da kažem da je između ostalog i antiratni roman. Mogu da se složim, naravno, sa gospodinom Matijevićem, a mogu i da se nadovežem na ovo na jedan način da u ovom romanu, koji također naravno ima i tu antiratnu komponentu, nisu svi likovi negativni, nisu svi likovi, da kažemo, beznadežni. Ima jedan lik koji nagovještava nekakvu, i taj lik je kroz čitav roman, znači, djelatan. To je lik djevojke Ire koja se buni, koja je anarhista i u kojoj ne umire i pored čitavog tog tamnog, znači, društva i tog beznadežja koje postoji u društvu, postoji taj lik, znači ta Ira, djevojka koja ispisuje, znači, te parole po zgradama u Beogradu, te buntovne parole i tako dalje, i sa kojom ovaj lik dolazi u dodir i koja nekako simpatiše njega i on nju na neki čudan način i tako dalje. Tako da nije sve, nije potpuni mrak, što bismo rekli, nego ima i to zrnce svjetlosti, mada je to zrnce jedva, što bi se reklo tinja u tom mraku. Ima jedan sjajan motiv, opet se vraćamo na tu, da kažemo, na taj zanatski dio romana i tako dalje. Jedan sjajan motiv ima, ta Ira u jednom trenutku zapali stranačke prostorije, nećemo reći SNS, ali nekako neke vladajuće stranke, nekako miriše prosto na to, i u jednom momentu pripovjedač kaže kako se odavno nije takav smrad čuo u Beogradu, jel? I tako dalje. Tako da, to je taj humor, taj diskretni humor koji protiče, koji prolazi koji je umetnut, znači, kroz čitav roman. Kad smo kod tih antiratnih motiva, ima tu i fine lirike i tako dalje, evo da pročitam jedan segment. Kad se mijenjaju bilbordi, znači, negdje u Beogradu, pa kaže ovako: došli su dvojica mladića i promijenila plakat na našem bilbordu. Umjesto dosadašnje reklame za televizore, svetski poznatog proizvođača, sada su se pozivali mladi da ostvare svoj san i postanu profesionalni vojnici, da se što bolje spreme za neke nove pakrace. Evo vidite, to je fina lirika, a istovremeno i taj nekakav diskretna osuda, znači, te potrebe za ratovanjem, za ubijanjem, koje na kraju krajeva organizuje država, jel? Kroz vojsku, kroz te institucije toga tipa, jel? Može. Evo, da se nadovežemo na motiv ove djevojke Ire, koji je vrlo značajan u romanu. Da, Ira je u stvari jedna, ja ću sad pročitati na samom početku kako su se oni u stvari upoznali, kako ona njemu prišla i tako dalje. Ira je jedna devojka koja ne može se reći da ona zna šta hoće, ne može se reći ni da je organizovana. Ona je skupila neke mlade ljude, ona demonstrira, ona piše grafite po ulici, ona se tuče sa navijačem, ona je buntovna, anarhična, i kažem, ne može se reći šta je ona nije organizovana, ni ona prosto ne zna šta hoće, ali dobro zna šta neće, i kroz čitav roman ona ne pristaje na to društvo, na to nasilje, na to društvo u kojem živi, i ona se non stop odupire. Kulminacija te njene borbe je, prvo imam, na samom kraju imam dve vrlo bitne rečenice za romana, jedna je, obe izgovorila Ira, izvinite.
u jednom trenutku kada glavni junak pomišlja nju da ubije, iako ona njemu simpatična, on kroz čitav roman želi nju da ubije. Zašto on želi nju da mu ubije kad mu ona simpatična? On kaže, ako već želim pošto on ne osjeća ništa, on osjeća samo strah. I on želi da osjeti neki drugi osjećaj, on želi da osjeti žalost i tugu i on hoće da ubije nju da bi bio tužan što nje više nema. Vrlo pomereno, ali tako. I on u jednom trenutku na samom kraju, on nju poziva u stan, ona dolazi do njega ispred njegovih vrata stana gde on inače drži pun sanduk oružja koje je doneo sa ratišta i da uzme neki papir koji je njemu ranije dala, da sad ne širim priču, on nju poziva unutra, on kaže da je napolju zlo, da uđe unutra, da se sklone, ona kaže vrlo bitnu rečenicu za roman, zlo nije napolju, zlo je u nama. I u stvari to je ta rečenica koja u stvari ne govori o tome da je zlo u svakom pojedincu koji je to sve takav život proživeo i da je to napolju samo odraz onoga što je u nama. I druga rečenica, kada već sam kraj romana, kada svi slave dolazak nove godine, tu su trubači, tu su neke Romkinje koje igraju, koje plešu, tu su svi slave, tu je onako na bulevaru praznična atmosfera, ona prolazi sa grupom, nju su već stariji oni napustili, ona je okupila nove mlade ljude, ti su još mlađi i govore neke parole i kaže to svima izgleda smešno zbog njihovih godina, ali onda je ona počela da viče sa vama nikada. I onda je se na bulevaru zavladao tajac koji istina nije dugo trajao, ali svi su bili uplašeni, svi su bili zgranuti, svi su razmišljali o tome šta smo to uradili našoj deci. Te dve epizode, te ire, mislim čitav roman ona se pojavljuje, ona nije glavni junak, ali se kroz čitav roman pojavljuje i ona je ta svetla tačka u ovom romanu i neko ko daje nadu da se nešto može promeniti. A sada ću vam pročitati kako su se njih dvoje upoznali i pročitat ću zato što sam o njoj govorio i zato što je pomenuta, pa eto sa ovim da čujete i malo stil romana i da čujete kako ide tekst. Upoznao sam zanimljivu devojku. Hoda me podsjetila na Žanu, moju ljubav iz mladosti. Mene svaka lepa ženska osoba podsjeti na nju. Dugo mi je bronzana skulptura devojke koja se kupa u fontani ispred hotela Metropol izazivala aritmiju srca jer mi je ličila na Žanu. O Žani sam ti dosta puta pričao, sigurno sam ti još na ratištu dosadio. Nepoznata devojka se spuštala od Liona pa iznenada zastala ispred mene i oslovila me sa druže. Bila je sitna, crvene kose sa alkom provučenom kroz nozdrvu. Odisala je čistoćom. Druže, hoćeš li da mi potpišeš peticiju protiv šunda? Upitala je. Iza nje su stajala dvojica rahitičnih bubuljičavih tinejdžera. Jedan je nosio naočare sa debelim staklima i izgledao potuljeno. Protiv šunda? Klimnula je glavom. Hoću, rekao sam i počeo da silazim sa hoklice. Ona me sa obe ruke pridržala za mišicu, bojala se da ne padnem i poginem pre nego što ispunim obećanje. Siguran sam da nije pomislila kako nameravam da pobegnem. Bilo je očigledno da ne oklevam. Ko bi prepi propustio ukazanu priliku da se obračuna sa šundom? Dok sam uzimao papire i olovku, primetio sam da je nekoliko stranica već ispunila potpisom. Započeta akcija imala je veliki broj pristalica. Devojka mi uz potpis zatražila i broj lične karte. Izvadio sam vojnu knjižicu, ni dan danas nemam drugi dokument, i prepisao broj sa prve stranice. Iz knjižice je na 3 strane virila fotografija naše male dobrovoljačke čete. Izvukao sam je na trenutak i pogledao. I tako dalje, i tako dalje. To je taj početak njihovog poznanstva. Naravno, ona je
tako kako se ona bori. Kada je sljedeći put glavni junak video, on je pitao šta je uradila sa tom peticijom. Ona kaže skupila je potpise, ali ne zna kome da preda tu peticiju. Pitala je kako Šundu da predam peticiju protiv Šunda. A on je rekao pa problem se uvek na to i svede. Otprilike takav je roman. Da, možemo reći da je u pitanju jedan roman gdje je zlo potpuno zaokruženo. I evo, ovaj lik koji u tom, da kažemo, svjesnom domenu, znači u tom domenu koji zovemo Dr. Jekyll, ima te aspiracije ka dobrom, evo on potpisuje i peticiju protiv Šunda, on uviđa i tako dalje. Isti taj lik je doušnik policije. On se svake sedmice javlja nekom inspektoru Vasoviću, ide kod njega u tu stanicu, znači i otkucava mu ono što je vidio na ulici, znači bukvalno tom inspektoru on govori sve što je primijetio, ako neko govori protiv vlasti, ko se čime bavi i tako dalje. On će i ovu Iru... Ali za uzvrat taj inspektor Vasović kome on nosi to, on u stvari nosi to zbog toga što ga je on zvao i zbog toga što osjeća strašan strah. A ovaj ga tuče, maltretira, zatvara, ponižava, tako da on ne radi to iz neke želje, nego radi iz prostog straha. On neprekidno osjeća strah i on je neprekidno, u stvari taj jedan lik je u stvari neprekidno, da kažem, gažen, maltretiran od roditelja, od inspektora u čitavom društvu, na fakultetu, tako da je to u stvari razlog zašto on... Zato što ga je vrbovao, rekao dođi, on nije imao izbora, nije imao snage da se odupre, on nema snage, ta jedan junak nema snage da se odupre od ičega. Da. Pa to je ono što smo kazali na početku, znači nije samo roman o društvu, nego je ovo sjajan i bildungsroman, mogli bismo reći, roman o odrastanju, jer on je do tog straha koji je dominantna njegova karakteristika i koji ga sputava i koji ga sputavao, zapravo došao u svojoj porodici odrastanjem. Evo kako on govori, na primjer, o svom ocu. Možemo to pročitati negdje pred kraj romana. To je u velikoj mjeri ono što je njega oformilo kao takvog, znači jedno biće koje je puno straha, puno inhibicija i koje ne može da uradi ništa u životu, kako je gospodin Matijević na početku kazao. On je fakultet čak upisuje po onome za što on misli da bi voljeli njegovi roditelji, koji već sada nisu živi. Oni su poginuli u nekoj saobraćajnoj nesreći. Evo kako on govori o svom ocu. Očev moto je bio živi i ne daj drugima da žive. Svima kojima je bio u stanju da zagorča život, svesrdno je to činio. Naravno, najlakše mu je bilo da maltretira porodicu. Pred njim nisam smeo da se nasmejem. Smeh i radost bližnjih je smatrao kao ličnu uvredu. Nije se smejala ni majka, ali ona je smatrala za regularnu bračnu obavezu da se neprekidno sekira za muža. Uopšte, smeh i ispoljavanje radosti se u našem domu smatralo za nešto što ne dolikuje uzornom građaninu. Otac se grozio od muzike za mlade i plesa uz nju. Svaki novi modni trend ga je užasavao. Posebno ga iritiralo ispoljavanje seksualnosti. Pazio sam da se pred njim ne prevarim, da kažem kako mi se neka devojčica iz razreda sviđa. Jednako opasno je bilo tako nešto poveriti i majci, jer ona je sve prenosila mužu. Fizička lepota i privlačnost su bile tabu teme u kući. Nikad nisam bio u stanju da zamislim da su moji aseksualni roditelji vodili ljubav. U svakom trenutku su negovali kult ozbiljnosti socijalističkog pregalaštva. Slika njihovih nagih tela isprepletanja hudova bila mi je nepojmljiva. Pred prijateljima su se često hvalili kako su svoj medeni mesec proveli radeći u firmi. Bio sam uveren da sam plod nekog njihovog računa ili tabele koju su zajedno manje više uspješno popunili, a nikako strasti. Ja sam i u detinjstvu uviđao da tu nešto nije u redu, ali ne znači da sam bio u mogućnosti da se oduprem toj nenormalnosti. Tek nakon njihove smrti uspio sam da nađem devojku, počeo sam da se zabavljam sa Žanom.
Međutim, i taj odnos sa Žanom je, i u taj odnos on je unio tu nemoć i tu nesigurnost koju je stekao u toj porodici u odnosu sa takvim roditeljima koji su ga kinjili zapravo. Čitavo vrijeme su neke svoje frustracije liječili na djetetu i on u jednom trenutku taj lik otvoreno priznaje, znači da je on bio sretan kad su oni poginuli, jer je tada je tek doživio neku slobodu, znači da je i onda to je veoma bitan aspekt romana, a bitan je aspekt naravno jer nas prinuđava ili nas motiviše da mislimo koliko takvih pojedinaca ima u ovom društvu, tih nemoćnih, nesretnih ljudi koji onda traže tu neku i razvijaju tu neku podsvjesnu ličnost koja je tempirana bomba, jel? I samo čeka neko ratište ili neki društveni sukob da se ispolji, da ispolji tu još mračniju stranu. Tako da je roman je zaista više aspektan, više slojan i žanrovski i motivski i treba ga vrlo pažljivo čitati, jer koliko vidim, nisam sad detaljno išao u kritike romana i to, ali vidim da kritičari ističu tu društvenu stranu, što je normalno, jel, budući da je to nama svima blisko, a da nekako postoji tendencija, meni se čini da ova individualna strana, individualni aspekt ličnosti tog Pepija može da ostane malo manje zapažen. Ne može ostati nezapažen jer je to bitan segment romana, a on je po meni potpuno, znači, semantički je istovjetan, istovrijedan kao ovaj društveni aspekt romana. Možete... Pa otprilike ste sve rekli na tu temu, jedino što mislim, sve su tu uzroci, ako gledamo zašto je društvo u ovom romanu. Da kažem, ja ne pišem, znači ovo je izmišljena priča, junak izmišljen, sve je ovde izmišljeno. Osim što je duh romana i duh ovog vremena u stvari u velikoj meri jednak i što se i tekako prepoznaje. Znači, zašto? Ja sam otprilike nabrajao, ne nabrajao, ali provlačio kroz roman, kao što ste ovaj detalj sad pročitali, ovaj odlomak. Znači, zašto ima toliko agresije u društvu? Znači, ima zbog toga, provlačio sam taj rat. Znači, imamo mnogo ljudi koji su prošli rat, da li su učestvovali u ratu ili su pobegli iz rata, da li su bili tamo vojnici ili su bili narod, da li su bili žrtve, ali imamo to kao uzrok. Zatim imamo jedno nesređeno društvo, došle su te tranzicije, došlo je to bogaćenje, zatim došlo je toliko tog, zatim imamo medijski, jedno neprekidno bombardovanje sa Crnom kronikom. Znači, kroz čitav moj roman, znači, ja pričam priču, ali posle svake nekoliko pasusa ja ubacim po jednu rečenicu u toj i toj ulici u Beogradu taj uradio je to i to. I to su sve neke strašne stvari koje u stvari slušamo svakog dana i to utiče na psihu ovog mog junaka koji na samom početku, prva rečenica ovog romana jeste: rešio sam Pepi nekog da ubijem. Znači, on želi da nekog ubije, on želi da bude kao taj Pepi koga on misli da je drug njegov sa ratišta i on želi da se uklopi u svet jer vidi da svet oko njega svi samo se događaju ubistva i onda on sluša prolaznike, on uzima novine kada je nešto tražio, sad da ne širim priču, tamo takođe nalazi ubistva, gleda televiziju, takođe sluša o ubistvima i tako dalje i neprekidno sluša, znači i to je razlog zbog čega je društvo u neprekidnom teroru nasilja. Tako da, eto, i to što ima, između ostalog i to što ima dosta ljudi koji su u vreme 80-ih, 70-ih, 60-ih godina preživljavali razne torture u porodici zbog toga što je u stvari komunistički sistem je u stvari i tražio neku aseksualnost i tražio neko
u stvari tražio je da se pojedinac žrtvuje za kolektiv. Tražio je da se odrekne čovek svojih ličnih zadovoljstava da bi da li fabrika ili preduzeće, država, nije bitno, ali da se čovek žrtvuje za nešto više, jer čovek nije toliko važan, bitan je kolektiv i tako dalje. Tako da ima mnogo razloga zašto je sve to došlo. Ja ne znam zašto je društvo ogrezlo u nasilje, ali razmišljajući o tome ja sam stavio neke moguće odgovore. Na čitaocu je da vidi, da kaže, može da kaže pa ovo nema veze, ovo nije razlog ili ovo nije, ovo bi moglo da bude ili tako dalje. Nije ni bitno. Ja nikad u svojim knjigama i ne pokušavam ja da budem pametan i da ja nešto kažem. Ja se ne bavim ni filozofijom, niti sam ja nešto mnogo učen i pametan, ali ono što je meni bitno kada pišem, bitno mi je da napišem dobru priču koja će da veže čitaoca i koja će da natera čitaoca da razmišlji. Otprilike, moje shvatanje književnosti je da ne pišem knjige da bi neko lakše zaspao, da bi služila za odmor, nego prosto da bi ukazao na neke stvari na neki način, da li je to kroz humor ili ovako mračno kao ovde, ili u stvari da bih uhvatio čoveka za ramena i prodrmao ga i naterao ga da nešto razmisli, ili da parafraziram, ili ako možda ću uspeti da ga citiram, Sabata, on je otprilike rekao da je uloga književnosti ili knjige, već da je uloga književnosti da probudi čoveka koji ide ka vešalima. I otprilike je to nešto što ja se slažem i eto mislim da knjige treba, ne moraju čak ni da pričaju istinite priče, ali moraju da imaju neke veze. Ne moraju sa istinom i sa današnjim dobom. Ne mora roman čak ni da je smešten kao što je moj i kao što su svi moji u 21. vek, kraj 20. veka, može da bude smešten i u 17. ili u antičko doba, ali on mora da bude u nekoj vezi sa ovim danas, sa današnjim čovekom, da današnje brige, da današnje probleme čoveka prikaže i da ponudi neke odgovore i da ponudi, ako ništa, onda pitanja. Ono što sam zapazio i uopšte obojica nas govorimo o ovom romanu, on jeste mračan, jeste da kažem tako taman i nije ga lako ni čitati, ali mi smo otprilike izabrali baš onako neke strašne odlomke i bojim se da apsolutno niko neće poželeti ni da ga čita, koliko je sve to tamno. Da. Ja ću pročitati samo, u stvari nije ni ovo humorno, ali bar malo, isto, ja sve uzimam s početka, zato što, hajde, tu iz ovog što čitam, ne zna se šta je dalje, nije potreba neki uvod, ali bar malo ima neku, pišemo o tamnim stvarima, ali bar malo na neki duhovitiji način. Zdravlje me dobro služi, ne mogu se požaliti. Prošlost i sadašnjost mi se ponekad mešaju, ali to nije strašno. Pepi, ovde ništa nije strašno, ljudi se na sve brzo naviknu. Nikome ne smeta što u benzin sipaju vodu, što u gaz dodaju vazduh, što isporučuju struju slabije jačine. Bebama ne smeta što im razblažuju mleko, bolesnicima ne smeta što im razblažuju injekcije, pijancima ne smeta što im razblažuju rakiju. Pešaci ne protestuju što su ulice raskopane, što su po trotoarima parkirani automobili. Oni skaču i lete poput kineskih ratnika iz filma Kuća letećih bodeža. Molio sam doktora Teodosića da mi prepiše jaču dozu. Onu koju sam dobijao nije mi bila dovoljna, ali on nije hteo. Sumnjao je da prodaje medikamente. Zašto bih prodavao lekove kad ih ni ja nemam dovoljno? Doktor Teodosić mi je u šali pitao kako do sad nisam umro. Trebalo bi ako piješ sve ono što ti prepisujem. Zašto bih umro, doktore? Čudio sam se. Ovde se čovek na sve brzo navikne. Hvala.
Prosto je roman izuzetno inspirativan, o tome smo pričali, ja i gospodin Matijević i prije same književne večeri i tu bi se moglo navoditi, mogli bismo do sutra ujutro navoditi te sjajne stvari. Evo, uzeo mi je riječ iz usta gospodin Matijević malo prije kad je pomenuo onaj kompozicioni manir da se stalno u tkivo romana upleću te svakodnevne vijesti, tamne vijesti da je neko nekoga ubio, sakatio, zapalio i tako dalje. Praktično ovo što gledam u stvarnosti, ali to je u romanu funkcioniše na drugačiji način. To je tamo izvanredan jedan kompozicioni manir, jer kako rekao smo umjetnosti u formi, književnosti u formi. A ima zaista izvanrednih citata, zato što je Vladan Matijević je sjajan stilista, pa evo ja ću pročitati jedan segment, opet se vraćamo na tu tamnu stranu, vraćamo se na Pakračko ratište i taj Pepi pripovijeda kada je bila neka razmjena zarobljenika. Na hrvatskoj strani je bio jedan zarobljenik koji se zvao Slobodan Milošević i samo zato što se tako zvao on je mučen i ubijen je, znači toliko je mučen da je umro od kad je isporučen toj srpskoj strani, on je već je bio mrtav. I evo kako to poentira taj segment ovaj lik. A to ima itekako i na ovu današnju našu stvarnost ima uticaja i iz toga pisac nas podsjeća zbog čega živimo u ovome u čemu živimo, jer je to već bilo, prošle su 35 godina je prošlo, ali to je i dalje tu, to su uzroci ovoga u čemu živimo, a uzroci toga iz 1991. Jedan od tih uzroka je ovo što je govorio gospodin Matijević u tom jednom moralu žrtvovanja za kolektivitet koji je od kolektiviteta koji je tada bio socijalistički radni narod i tako dalje, samo se prenio na naciju pa je to dovelo do onoga do čega je dovelo, jer totalitarizam uvijek ima takve posljedice. Ali evo da pročitam ovaj segment koji je vrlo znakovit. Ko je iz one klanice izvukao korist, misli se na rat u Hrvatskoj, u Pakracu, ko je iz one klanice izvukao korist, teško da će u njoj uživati. Slobodan Milošević je istog dana po razmeni izdahnuo. Sahranili smo ga uz počasne plotune kao da se radilo o pravom predsjedniku. Ne znam da li si uspeo sve to da zaboraviš. On zapravo priča sam sa sobom, jel? Ja svaki put kada me okupiraju sećanja pokušam da ih odagnam. Jer avioni su odleteli, mobilisani su došli kućama, reke su se vratile u svoja korita, život se vrati u normalu. Ne pitaj me, Pepi, kako nešto može da se vrati tamo gdje nikad nije bilo. Evo vidite kako je to sjajno i kako nas opominje da je to zlo i dalje tu u nama, nikad nije otišlo zapravo. Ovo je sjajan segment, ovo je jedan od najboljih segmenata po meni romana. To je prosto izvanredno. Ali, što kaže gospodin Matijević, puno je u romanu tih diskretnih pitanja. Recimo, iz ovoga motiva kinjenja ovog dječaka, tog Pepija, dok je bio sa ocem i majkom, proističe jedan takav karakter koji vi u društvu možete upotrebiti za bilo što. U stvari, da prekinem samo na sekund, i psiholozi kažu da mučena osoba i maltretirana uvek u stvari postaje kasnije dželat i u stvari to je poznato i psihologiji i to je otprilike to. Jeste, to je znači ta transformacija od žrtve ka dželatu. I samo kad se stvore neke prilike u društvu, on to ispoljava tu tamnu stranu, zapravo pokušava sam sebe da na neki način kompenzuje tu inferiornost koju je stekao u porodičnom životu. Prosto roman je znači na mnogo strana, na mnogo aspekata je sjajan, ali evo ima tu još toga i mogli bismo navoditi, ali kažem i nije oslobođen ni loše sam se izrazio, nije oslobođen. Ima u njemu i tog finog humora koji naravno u ovakvoj konstelaciji, znači tematskoj, jednostavno ne može to biti
ne možete se smijati tome jer je čitav roman takav kakav je tematski. Ali je gospodin Matijević pokazuje da prosto umije i u tome da bude odličan. Evo, na primjer, jedan motiv, jedan humorni motiv. Ispred Skupštine Srbije protestuju ovi ratnici iz 90. godina i ovaj Pepi odlazi na taj protest, tu je taj brat toga Smajla kojeg je on ubio i tako dalje, da čitat ćete roman, da ne ulazimo u priču. Nije njegov odlazak samo i zapravo nije dominantan motiv njegovog odlaska na taj miting da protestuje, nego da prati tog brata, jer prosto to je taj ubilački nagon da ubije on njega, da ne bi on bio ubijen. Jel? Strah ga je od osvete. Ali to je druga neka priča, sad da ne zalazim. Kaže ovako, ispred Skupštine je mladi turista iz Slovenije odložio ranac na stepenice i pitao me na lošem srpskom šta se tamo dešava. Blenuje u Pionirski park. U jednoj ruci je držao mapu Beograda, okrenutu na opačke, a u drugoj konzervu Heinekena, svu orošenu. Poželeo sam da ga ubijem. Tako bih mu najbolje kazao i šta se dešava u Pionirskom parku i šta mislim o gestu njihove dežele da našu regularnu vojsku 91. skine u gaće i pošalje stočnim vagonima za Beograd. Verovatno i on bezbroj puta slušao kako su njegovi otac i stric lovačkim puškama razoružali Jugoslovensku narodnu armiju. Njegov stariji brat nije imao pušku, ali je išao sa njima, nosio je praćku. Procenio sam da momak sa konzervom piva tada još nije bio rođen, pa u tom junačkom podvigu nije učestvovao i to mu je na neodređeno vreme produžilo život. Ispružio sam ruku i oteo mu pivo. To vidite, ima u tom romanu i tih humornih momenata kojima se možete i nasmijati. Hvala vam što ste učestvovali, hvala vam što ste došli. Znači, zahvalnosti sa moje strane i drago mi je da ste čuli o jednom odličnom romanu i nadam se da ćete ga i pročitati. Ja bih, volio, mi smo ga i predstavili sad u ponedjeljak u ovoj našoj rubrici Knjiga sedmice. Doduše, to je najkraći mogući prikaz, ali evo, noćas ste čuli malo šire i što kažu Tivčani, ja mislim da ćete biti gulozni sad da ga pročitate, jel? Na ovaj naš bokejski gulozni. Hvala vam još jednom što ste došli i bilo je zadovoljstvo i meni, a ja mislim svakako i gospodinu Vladanu Matijeviću. Tako.